Sanibonani, njengoba silana we-outside e-Ellington Primary School. Sifike la ezolo sizocela ukubona uprincipal ngoba khona abazali bebefuna ukuthola ispace for iy'ngane zabo. Kahle kahle labazali lokhu befika nje from April bengalitholi usizo, so base becela ukuthi sibasize ngoba bayabona ukuthi abalitholi. Sakhuluma ne-SGB mhlampe 3 days ago, sacela ukuthi bahlangane nathi nabo labazali. SGB yavuma kodwa kwasondela isikhathi kwangenzeka. Masifika la uprincipal afike asibizela amaphoyisa uSatshenuzi Kalala. Wafika ke wathi uzosibopha, masimbuza sabuza izobe sibophelani. Safonela ke emaphoyiseni phezulu, then I think bamtshela ukuthi alikho icala ekutheni sizosiza abantwana ukuthi bezofuna ikhaya. Saze sasho wabaleka kuprincipal wagcine ngababonanga abazali. Sabuya ke namhlanje futhi ngoba sizozamela bona labantwana bahlala la endaweni, indawo yokuthi bafunde. Njengamanje list ihleli kubazali abawu-60 bangabosisi bonke bahlala la endaweni. I-SGB masibuza yavuma ukuthi ngempela abantwana bala over 50 close to 60% abantwana bangaphandle, abanye abanawo ama-documents, abanye vele bayiwelela umngcele nje base bazongena la eSouth Africa. So okwethu ukuzothola ukuthi lezi ngane lezi zase-South Africa enganayo indawo ehlala la kufanele zenze njani ngoba bona bakwazi ukuthatha iy'ngane esingazazi nokuthi iqhamukaphi, azizazi nokuzobani. Uhulumeni uthe ingane noma inganawo ama-documents fanele ingene, which is something that we're still going to challenge ukuthi how do we then protect iy'ngane zala eSouth Africa if you are telling us ukuthi any child can walk in the morning la eSouth Africa besithole indawo. So if uhulumeni ethi every child has a right to education, which children if ezo-exclude lezi zala eSouth Africa? Yabo bonke labantu abahleli lapho sasekuseni bangavuka begoduke bemazweni abo baqhubeke beyopheka ujolofindo abawuphekayo whatever. Lezi ngane lezi ayinayo option, azinalo elinye ikhaya ezothi mangabe kuyabhedalaze kuyona. So sizozama ukuthi siy'fake le ngane la, because if bengayifaki la kumele benze sure ukuthi le ngane ziyafunda, because khona ezinye esey'hlalela zangafunda from last year lokuthi isikole asikho. Na this year futhi khona iphindwe eyodwa ngoba nakho uhulumeni wethu uzama ukuba uMother Teresa wase-Afrika. So thina-ke as imanje sisamile kulokho ukuthi akusizi ukuthi nilokhu nifuna ukuba bahle ko-Helen Suzman Foundation nako-United Nations iy'ngane zase-South Africa isafarisha. If nifuna ukusibopha for that sibopheni kodwa lezi ngane zona zizofunda. Okusalayo lokho zona zizofunda, and if zingafundi will come here and camp every single day nize niyifake esikoleni.